jechuun rabbiin irraa jaalateef jenna. Rabbiin amma gartee egaa hojii isaa addunyaa irratti kalimaa tawxiidaa inni fudhatee dalagaa isaa rabbiin irraa jaalateef malee jechuudha. Liman yashaa'u jeela amma nama fedheefi je. Wayardaa jechuun kan rabbiin jaalate. Anil mashfuuci lahu jechuun isa magantaan seenamuuf san irraa jaallatu. Namni sun nama gartee egaa diinal islaam kana fudhatee kalimaa tawxiidaa tanatti amanee rabbiinis irraa jaallate ta'uu qaba jechaadha. Duuba kunuu malaayikotaa kunuu hayyama rabbiitiin ala shafa'aan isaaniin fayyaddu laamu. Wantoota ifiifuu isinuu hin geenye taruun lubbuu hin qabne dhagaafaa waan ifii tolchitan fa'a. Meetun akkamitti magantaan Huseentii jettanii yaaddanii jechuuf jaanamma rabbiini. Inna alladhiina laa yu'minuuna bil'aakhirati dhugumatti warri aakhiratin amanne suni la yusammuuna almalaa'ikata jechuun malaa'ikaa ni moggaasan ni waamanii tasmiyata al'unthaa jechuun moggaasa dhalaadhaa jechaadha. Almalaa'ikatu banaatullaahi je'anii akkasitti dhalaadhaan moggaasan jechaadha. Wamaa lahum jechuun isaaniif hin taane bihi jechuun moggaasa sanitti min cilmin beekumsummaanuu isaaniif hin taane ragaa tokko ittiin qaban akkanuma ibbiraa fudhatanii jiran jechaadha. Iyyattabi'uuna jechuun isaan hin deeman illa dhanna jechuun herreggii mataa isaanii jala malee hin deeman jechuu waggaa waan kana jaan zannumaani kama lafaa kaanii jaallamma. Wa inna dhanna jechuun herreggiin yookiin ammoo birruun akkasii sun laa yughni naman duroomsuu min alhaqqi jechuun haqarraa shay'an xiqqollee naman duroomsu jechuudha. Kun amma gartee gaa dhugaarraa fagoodha. Haqa beekuu sanirraa naman duroomsu zanniidhaan lafaa ka'aniituma waan ragaatti hin qabne tokko akkanumatti darbatuun kun waan fakkaatu miti. Zanniin akkasii haqa gartee gaa barbaaduurra naman duroomsu jechaadha. فأعرض يجون جرجل أيها الرسول الكريم يا إرجما خوجما عمن تولى نما جرجل جرجل يتسفرات الإيسية عن ذكرنا قرص خين يرى يوكي قرآن خين يرى خجرجل سن جرجل يجو ولم يريد يجون خنفدين إلا الحياة الدنيا جرم الدنيا ملي خنفدين كان جرجل يجرى warra addunyuma malee gartee gawaa'ee akhiraadhaan barbaanne sanirraa garagali dhiisifirraa jechuudha. Isaaniin hin cinqamin hin rakkatin. Zaalika jechuun sun addunyaa filatuun sun mablaguum jechuun honga isaaniiti minal ilmi beekumsarraa beekumsi isaanii hangasuma jechuudha. Waa'uma addunyaadhaa tana malee waan biraan beekanii beekumsa isaanii gabaabaa hangasiiti jenna. Yookiin hoo ذلك يجون ظنين سنجج يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال ظنين أو النسان جل ديما سيتو الرجي متاساني خنا جل ديما ذلك يجون الرجين سن مبلغهم ججوني أيهم قساني من الميتون بكم سرا أيهم بكم سيساني هنقسم يجارا ملي حقيقة أوي بكم سدوغاد آسانين قوان ججارا إن ربك هو أعلم ربك أكام بيخا بمن ضل يجون مجلة عن سبيله خراسا رانا مجلة ربنا أكام بيخا وهو أعلم يجون إنما سيز أكام بيخا بمن اهتدى يجون نمك جيلس يجارا ونداو توكو توكو قبك أبا أتي غرتيغا إرا غرغل يجو إذا قرآن خيرنا راجع رجالي أتي سورة إيسي راجع رجالي ولله يجور رب ما في السماوات وما في الأرض والنسمي تربني في لفخيسة ترمساتي مساتي قبرو تساتي إساتي تموت ما تجبا إسا رجال شيء شرا ليجزي الذين أساءوا جلام ليجزي جتوني ربين ورنا مجلتي سكان بيخا جنمتي هاي خاجة جالس أكام بيخا ونكسب بيخف ماليف ليجزي جتشو آية سني ولي والقبة ليجزي أنكم ما
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ونكس جنة ربي ونبيخوه خي خجلت في خكجلس توكو توكو ونبيخوه ليجزي يجج أكا غلطة غلطوفي الذين أساءوا يجو ورنم توجة بما عملوا يجو وانسان وجة سنهمتو كسي كيساني غلطة غلطوفي أما هو أعلم بمن ضل وجه والقبطة ويجزي يجون أكا غلطة غلطوفي الذين أحسنوا ورين عبادة بريشاني وجة بالحسنى جتوني غلطة بريدو سنك غلطة غلطوفي جرا يوكي جنة بريدو سن أكا إساني غلطة غلطوفي وهو أعلم بمن اهتدى ولي والقبطة ملا الذين يجتنبون إسان دلقا بريشاني وجة سن ورين فقاتني كبائر الإثم يجون دليلي قرقودو في والفواحش يجون فوقتا waan ajaarraa ayyeesanirraa warreen gartee fagaatan jechaadha. Illa lamama jechuun dilii xixiqqoo malee jechaadha. Lamamni kun jechaadha. Illa lamama jechuun dilii xixiqqoo malee jechaadha. Inna rabbaka jilaa magaa. Dhugumatti gooftaan kee waasi'ul maghfirati. Ayyee bal'aa araaramaati araaramni isaa bal'aa jechuun dilii xixiqqoo san ni araarama jechaadha. Eeywaa illan lamama jedhe deebi'ee rabbiin kana fe'isaa baase immoo. Dilii gurguddoo fi wal fawwaa'ish jechuun waan qaanyii waan fokkata ayyee safuu sanirraa warreen fagaatanii jee illan lamamaan dilii xixiqqoo. Diliin xixiqqoon kun amma gartee laalcha faraqaa takkaa fa'aa jechuudha. Odootti yaadiin gartee gaa ijji irra si buutee fa'aa fakkeenya ajnabiyyii yeroo takka fa'aa laaluu jechaadha. Sun amma gartee odootti yaadiin ijji irra si buute. Isii kasa keessan malee jechuudha. Harkaan qabuu fa'aa dhungatuu fa'aa maal ta'uu kana ja'an gaa'ee. Inna rabbaka waasi'ul maghfirati jechuun rabbiin kee araarama isaa bal'aa jechuu tanarra. Huwa a'lamu jechuun inni ni beeka bikum. Rabbiin akkaan isin beeka. Idan sha'akum jechuun idan sha'akum min al-ardi jechuun yeroo isin uume san min al-ardi jechuun lafarraa abbaa keessan aadamu. وإذا أنتم جنة غافيس نماسيس الفتاتني في بطون أمهاتكم قراد أولي تيسني خيس جرتنيس أكاني سنبيخا جاء إجل كورا خاسي سنبيخا فلا تزكوا أنفسكم جتشون لبو تيسنين كل ليسنا إجارا كل ليسنا أني قرتي قامانتنا أنا مكاناتي نمنا نقون جرو مال جتني تنان ولتن آدتنا كل ليسنا هو أعلم يجون إني أكام بيخ بمن اتقى نما ربي صدات نما إسا صدات ربي أكام بيخ يجرا قل قل ليس نمبر باتشيسو ilmina maa kun gartee dhuguma irrina nama qabu gadi qabuu qaba dhaadatuun qabu qulqulleessee ambar gartee ganama badii hojjetuu miti kana jechuun qabu jechaadha. Rabbi siif haa araaramu jettee nama tokko maaliin balleessee na araarama baajaa. Qulqulleessee jechuun maal tolchee maaliin balleessee dura wanni inni tolche maaltu jira. Amma subhaanahu wa ta'ala rabbiin gaa alladhiina yajtanibuuna kabaa'ira al-ithmi wal fawaahisha jedha. Dilii gurguddoo fi waan qaanyii illan lamamaa. Illan lamamaa kana sagaa'ira jennee hiikne beeku. Yookiin immoo illan lamamaan sun dilii hojjeteetuma deebi'ee irraa toobatee ammaasis gaafa hojjete deebi'ee irraa toobatee tan akkanaa jechuun toobaan boodarra ta dhufte san irraa toobatuun jiraannaan diliin takka gartee gaa waan irraa toobatuun jiruun akkuma waan diliin hin jirree taatee mitiiree akkas jedhee warri keessa jiree jechaadha. Afara'eeyta mee naaf himati yaa ergamaa kiyyee jedhe rabbiin nabi Muhammadiin. Alladhii tawallaa isa amantii tanarraa garagalee fudhatuu didee jechaadha. Tawallaa garagalee wa'aaxaa jechuun kakenne qaliilan jechuun xiqqoo kennee wa'akdaa jechuun isuma sanuufuu kadoynoome deebi'ee jechaadha. Aanni tun wanni kun eenyu walii wal qabata. Waliidul mugiiraadhaati jaan.
وليد المغيرة آتيتو خأيتا كتي نين أمانة جئ أمانتي سيني deebi'ee hiriyaan isaa akkamitti amantaati amantii abboota keenyaa dhiiftee amantii gartee manguddoo keenyaa dhiiftee akkamitti tana fudhatta badii teenaa kaafataa waa'ee waa takka bakka ati jaannamin seentu anaatiitu bakka kee gubamaa fidii kafaltii naa kafalii je'een immoo namichi yeroo sani gartee gaa xiqqoo kenneeti deebi'ee isuma tanaa bakiilume jedha amantii irraa garagalee gaama isii duraaniin amana jeesan dhiisirraa deebi'eeti namtichuma kanaa ummaasis kasilaa bakka keenaa qabamaa dilii teenaa baadhata jeen kana maallaqa waa xiqqoo qofatti kennee achi boodatti kennuu dide deebi'ee isa keessatti buutee jaan wa'aaxaa qaliilan xiqqoo kennee jechuudha nama gartee ansirraa hin baadhadha jeensanii wa'akdaa jechuun deebi'ee luynoomeechummaasi isuma sanuu dhoorkatee deebi'ee doynoome jechuun acindahu jechuun isa biratti ta'eeti ilmul ghaybi beekumsi waan fagoo isa biratti ta'eeti fahuwa yaraa sayyaadee kennemoo maa irra dhaabbatee kenneme namtichi guyyaa eegaa sayyaadee kennemoo jalqabumaa maal godhuu kennaahu am lam yunabba'a jechuun isa inni kun ni mamneeji bimaa fi suhufi muusaa waan waraqaalee muusaadhaaf kennamte keessa jiru san ni mamneen hin dhagayinii وإبراهيم وورق عليه إبراهيم كيس جلوسا الذي وفى يجرى إبراهيم سنوخة أي أجج ربي قوته أمري ربي الرخاء سنقوته يجرى ورق عليه موسى تيجي إبراهيم كيس وانجرو جرى وانسان بيخنمو وانسان هنمامينمو نمتشقو ما يرد أبتي جلقبو ماهو بكخية إني هاقوبة توجيه خنة diliitti inni abaadhatu je'ee kamitti waa kennaahu jechaadha maaltu jiramee waraqaalee san keessa allaa taziru kana laaka wanni jiru allaa taziru jechuun annahu aniintu mukhaffatu min athaqiilaadha annahu jechuun sha'anii laa taziru jechuun hin baadhattu waaziratun jechuun lubbuun fi furuu dilooftuu taate wizra ukhraa jechuun ayyee dilii lubbuu biraan baadhattu jechaadha namtichi fi kufrii keessa jiru akkamitti gartee eegaa maasiyaa saasan akkamitti fudhataa badii nama biraatiif tokkoon qabamu eegaa akkamiin yaadeenni durumaanuu waan kanan dhagayin immoo maa irra dhaabbatee kennee xiqquma kenne sanuu waan leeysa liliinsaani wa'annahu jechu tunii mukhaffatu min athaqiilaa dha'aniin wa'annahu jechuun shaanii leeysa liliinsaani jechuun ilma namaatiif hin taane illaa maa sa'aa jechuun illaa maa camila وما جرّاقته مالي واني في وجهته مالي جتشارا أما دوبا وجينا ما نمان فيدو وانجلو خانا سنين دقايني موكم دوبي سنين مامين موكم وجينا ما كم يتنا من فيدني ريما تشري أنك إذا بافت مالي أيوة حكمين آية خانا أموم نسي كسمت بك جراجان تشري أنك إذا بافت قفا كيسا باي جمع مي فكينيا تشري أنك إذا بافت أما فكينيا haadhaa fi abbaan kee yooniif ka'anii waan takka nadiriif irra godhanii dirqama ofirra kaayanii dirqama isaanii sana odoo raawwatiin ka'anii addunyaarraa deeman isii san irraa kafaluun ni jira. Hayyee yoo fakkeenyaaf ammaasis soomanni qadaan irra jiraate qadaa san kafaluudhaaf haala mijeeffatanii odoon kafaliin namni tokko yoo ka'eetiin du'e firri isaarraa soomanuu ni danda'a. Ni argata jechuun waan kana irratti. akkasumaasis ilmoon fan hojiin ilmoodhaatis du'aayin ilmoon gootu abbaaf ni geesse jechaadha. Oo waladin saalee yaduu lahu jedha. Isii kana kana ta'a adillaan keessaa baafte. Istighfaarri sammaasis yoo tokko tokko yoo istighfaara godhe namni muumintoota yoonii fi araarama walii kadhate kunis itti ga'e jechuudha. Sadaqaan irraa kennatanis namticha tokko addunyaarraa deeme san ثوابني صدقاء سنين مجايا في الشارع إيشين أدلان كيسا باتي يوكين هو قريب مال جغيون مفسر توتا وأن ليس يجوني وأنه دبي ليس يجون انتاني للإنسان يجون كافر انتاني إلا ما سعى يجو ومين وجهت مالي إيقا درانو كفر رد إمرين ويجي خيرين إسا دوبا وجهتني إسا في إرقنا جان تكتن دايتو يجو أكا ومين في وجهت مالي وأن تكالي تبرا إسا انتاني وأن سعيه يجون جيني ساتي سوف يرى يجون فولدر العالم وجيرا
arkamuu jira galmee isaa irratti jechaadha. ثم يجزاه يجون سنبوتا قالت قلفما الجزاء الأوفى قالت قوتوتا قلف موجر يتشارع المنما وأن إلى ربك قال قفتا خيتيت خنهن دلا ونجر ما صوف ابن موسى صوف إبراهيم كيس ونجر لا وأن سعيه سوف يرى إيجا وأن إلى ربك قال قفتا خيتيتي جتشونس جرم سيس المنتهى جتشون ديبين قالوا ربي خيتيتي يجوج جرجا وأنه هو أضحك وأنه هو يجو رب ماتيت أضحك يجون خوال جيسا اسمها قمتشيسا وأبكى يجون اسمها تيتو بوتشيسا سيتشارا وأمرين هندون ورقسا جرتيجو قدا في قمتشوس كاسي نمت في دو اسمها وواي خوال جيسو تي في بوتشيسو آتيس ورقسا جرتيجارا وأنه هو أمات اسماتي تو أجيسي وأحيا يجون ورد يسني اسماتي تخاس قويا قياما جاء وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى رب ماتي تؤمه الزوجين يجون شبندي لمان أي الذكر ديرا في والأنثى على أسرب ماتي تؤمه شرا من نطفة جتوني ربي بشاني راجتشو بشان ورماتا أي لا فاسني إذا تمنى hoggaanii fi gadaameessatti buufamtu jechaadha. Eedaa tusabbu jechuun hoggaa isiin gadaameessa buufamtu ismaatiitu kanarraa bishaan hormaataa sanirraa uume jechaadha. Hundinuu uumama isaatii jechuuf deema. Waan naalee jechuu rabbi irratti haadha. Annasha'atal ukhraa. Uumaan boodaa sunis jechuun haasinsi boodaa sunis rabbumarra jira ismaatiitu haasuu jira. وأنه هو أغنى يجون سماتي تقبين يعني درومسا وأغنى يجون سماتي أمام فتشي زي سما جالتشي سيتشرا إيوان اتخذ نسان جالتو لاس سماتي تتفيد جمّا وأنه هو رب الشعر إنما سيسي قفتا الشعر أرجي قبرمتو تاتي سنيتي جمّا أرجي أربوني قبراني تيتو جرا ربي شعرا سنيتي جمّا سنرت الله سماتي تربي أرجي سنك أومي إيسا يتشارا وأنه أهلك يجون سماتي تبليس عادا الأولى عادي دراسا خلف الرابا ليس اسم يتشارا أي وثمود ثمودي سماتي تو الدنيا تنقبا بليس إسان قرار مقنان إرقمتوتا ساقرتك خجب سيفنان جتشارا عادي درا وقا جنوتنا عادي لما فاجرا عادي لما فاسا مود مثلا جان فما أبقى يجوني وان تقول لنا بفنيشان سنجاجا عادي في سمود سنيسي لفرا بليش وان تقول لنا بفني وقوم نوح أمة نوح سماتي توالا كجي من قبل يجوني سان كان در عادي في سمود در خطرا سن طوفانا سماتي تلفرا بليش إنهم كانوا هم أظلم isaan kun hundinuu gartee lubbuu isaanii miidhootaan kufriidhaan wa'adghaa jechuun daangaa dabrootaan daangaa isaaniif kaayame san ceehan hayyeessanii dabranii bakka gartee gammaan tana sadarkaa bira kutanii hammaatan kufrii keessa jechaadha wal muutafikata ganda nabiyyallaahi luut ganda kombolfamtuu taate saniis ahwaa jechuun rabbiin balleeyse lafarraa ja'a. Egaa garagalchee jechuun ganda hombolfamtu yookiin gombolfamtuu taate san ahwaa jechuun garagalche jechuudha. Faja'alnaa caaliyahaa saafilahaa jedhee miti biyyuma sanuu jala siidhaa gubbaa godhee gubbaa jala godhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ahwaa jechuun garagalchee faqashaa jechuun isiin haguuge ganda san. ما غشا جتشوغني هجوج من الهجارة أجارة جتشوما وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود أجار تروبس ما غشا جتشوغني هجوج أجارة فبأي آلاء ما نعمايوكي قدي فبأي آلاء ربك قدي ربي كتير أيها الإنسان يالمن ما تموما تتمارى جتشون شكتمي نعمة ربين كيسي قد إرّا
ta'uma shakkitaati ayyuhal insaanu yaalma namaa jechaadha. Nicmaarraa wanni ati qabdu tun hundinuu rabbiirraahi mee tam shakkitaa jedhe egaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Haadaa jechuun ergamaan kun nadhiirun jechuun dinniinaadha. Minan nuduril uulaa. Dinniintota duraa sanirraa inni ergamtootuma akka ergamtoota dabraniiti. Inni kun gartee gaa leeysa bid'aa min ar-rusul jechuudha. Jalqaba ergamtootaati miti isa dura ergamtoota hedduu ture. Inni kunis akkas jechuudha. Kanaafuu wanni uummataa ergamtoota durii irratti hojjetame suni isinirraa isin ooltu jechuu bar. Wanni uummata nabiyyallaahi Nuuhitti bu'e sun azaabni akka uummata nabiyyallaahi Huuditti bu'e sun azaabni akka uummata nabiyyallaahi Saalihitti bu'e sun sababa isaan kijibsiisuutiin ka uummata saniif bu'e sun isinirraa isin hafu jechaadha. Yoo adabatuu baattan inni kunis dinniintota durirraa ta'e jechuu inninis azifatil azifatu qiyaamaan dhiyaattee iqtarabatis sa'atu jechuma dhiyaattuun dhiyaatte qiyaamaan sun dhufaa jirti leeysa lahaa jechuun isiidhaaf hin taane min duunillaahi rabbii gaditti kaashifatun jechuun lubbuun qiyaamaa san saaxiltee yeroo isiin taate beeytun jirtu jechaadha. Rabbii tokkicha malee hundinuu waa'ee qiyaamaa kana gaafa isiin taatu isuma qofaaf beeka jechaadha. Leeysa lahaa isiidhaaf hin taane qiyaamaa saniif. Min duunillaahi rabbii gaditti kaashifatun saaxiltuun jechuudha. Waa'ee qiyaamaa kanarraa saayixee lubbuu waan kana mul'iftee yeroo tana jettee beeytu hin jirtu jechaadha. Rabbii tokkicha malee. Afa minaa daladiifi afi haasawa kanarraa quraana kanarraa taajabuunaan isin gartee gaa ajaa'ibdanii wanni kana akkamitti ta'ii taatii quraana kana rabbiirraa buufamee wanni jiru kun sirrii miti jettanii ajaa'ibdu jechuudha. وتضحكون يجون خفلتني ولا تبكون يجون خنم بوني إيجا سلا بويو قبدن تريما وأنتم سامدون ليس غرغلو تاتنين وأنتم معرضون يجوا للإيمان به ست أمنور غرغلو على تاتنين خفلتنيه فاسجدوا لله يجوا رب ما سجودا واعبدوا رب ما سنقبراتو كيشومسا ibadah isaa qulqulleessaa jedhama rabbii subhaanahu wa ta'ala. Kana kan isin irraa eeggamu malee quraanatti qishnaa godhuu miti. Quraana kana gartee gaa kijibsiiftanii itti qofaltanii kana hojjechuu miti silaa boo'uu qabdan ture jedhe. Gargaarsa rabbiitiin tafsiira suuratul najmi asirratti xumurre kanatti aansuudhaan ammoo suuratul qamar boqonnaa alqamar ji'aa jechuudha. سوران القمر سورة مكية خالصة سورة مكة تبوت قل كل بسم الله الرحمن الرحيم مكا ربي رحمتك أبوت كرانا اقتربت الساعة قيامان ديات وانشق القمر يجون جيني بقاك جدين جيني بكلمة بقاك أكاسيت بؤي naam fotoqeen ta gaara gubbaa buuteetu gaara jala buutee jechuudha. Kaafirtoota mushriktoota warra makkaatiitu gaafate laabu. Ati yoo dhugaan ergamaa taate mee mallattoo wayii ati ergamaa ta'uu wanni garsiisu wanni dur hin jirre takka haa dhuftu yaaniin. Yeroo san ergamaan rabbi kadhatee akkasitti rabbiin ji'a kana baqaqsee fi akkasi buusee jechaadha. Harkan gaa namni hundinuu sangarraanii isin amanne jedhu kun. Ilma falfalaa hojanii daldaltoota isaanii kasuuriyaa dhaqee dhufelleedha. Shaam warra dhaqee galillee akkam isa dajiini baqaqee gartanii isin jennaan eegarre yaan. Bakka akkas taanaan seerii waliigalaa godhee namtichi cimee addunyaa guutuutti seeriitti godhee jaan. Wayi yeroo jechuu yoo argan kaafirtoonni kun aayatan jechuun mucjizaa yoo argan yookiin mallattoo ergamaa ta'uu keetii yoo harka yuuriduu jechuun irraa garagalaniiti. Wayaquuluu jechuun ja'an sixirun mustamir jechuun fala deemaadha. Sihirii gartee gama baaxil dhara jechuun mustamir jechuun marra yamurruu sanirraa dhufe laamma. Fala dabru tokko jechuudha. Fala gartee gaa gad dhaabbatan qabne sihirii baaxila dharaa tan waan taa'aatii miti waan bakka taa'uu miti jechaadha. Yookiin ammoo sihirun mustamir jechuun fala cimaa jechuudha.
وان cimaadha wanni kun fala ajaa'ibaa godhee ja'an jechaadha. وكذبوا نغيب سنيت واتبعوا ديما أهواءهم جتون فإنا لبوتاني جل ديما وكل أمر مستقر wanni hundinuu bakka qabaatti dhiisee jira. Amriin hundinuu hamtuu fi toltuunis akhiratti bakka argachuu teessi. Ka kheyrii hojjetes ni argata, hamtuu hojjetes ni argata jira. ولقد جاءهم والله dhugumatti isaanitti dhufe warra makkaa kanatti min al-anbaa'i jechuun oduurraa maa fiihi muzdajar waan isii keeysatti ayyee nama dhoorkuun jiru tokko wanta isa keessatti dhoorkamuun jiru tokko jechaadha. Zajiriin nama dhoorkuun baaxilarraa kufriirraa waan adda maasiyaa adda addaa hojjechuurraa wanti nama dhoorku tokko jechaadha. Sunitti dhufe wasaniifuu waa hanqina ergaa isaa hanqina gartee ergaatii miti jechuun isaan jallisemma. Lubbuu hordofuudha malee ergaan sirrumatti bira geessee jirti. Hikmatun baaligatun ayyee beekumsi honga geessuu taate isaaniif dhufte jechaadha. Beekumsa addaati bara maqlaa quraanni kun. Famaa tuqni nuduru famaa tuqni nuduru jechuun meegaa dinniinni adda addaa maal deebifti uummata kanaa kanarraa humaan deebiftu jechu. Famaa tuqni nuduru jechuun dinniinni garaagaraa ka quraana keessaa kun humaan deebiftu kaafirtoota kana godhatan kanarraa jechaadha. فتولى عنهم إسان الرجالي أيها الرسول يا إرجما جئم يا ربي يوم يدعو الداعي أي يوم يدعو الداعي قيا وما يا مسن قاف إسرافيل قرية فوفي يا مسن إلى شيء نكر أي قرد بيجمعات قروان قرتي قامان تنا جمعات هيدت قاف إني قرية فوفي يا مسن خشعا أبصارهم إجساني صدات على تاتين يخرجون بوجروا من الأجداث الشارع ودبي والدين تلام يوم يدعو الداء فتولى عنهم جاء سد أبته وقفا لازم لا مخن كن مواسيخ يوم يدعو الداعي قيا يا ما يامو قيا إسرافيل قري أفوفين ما يامسن إلى شيء نكر قرد بيج إمآتي خشعا أبصارهم جتون الجساني أي صدات على تاتين يخرجون يجون بويسان من الأيداس يجون قبري ساني قبروت ساني بو كأنهم جراد منتشر أي رقم كأنهم جتون خفكاتنا على تاني نسان جراد جتون أوان نسا منتشر جتون فجأة يا أوان نسني ترتيبا قولا خون أجي فيك خون كمانا فيك خون أول فيك akkasitti isaanis wal keessa mixuuf jiru jechaadha. San fakkaata muhxiiciinaan oriyoo haala ta'aniin ila daa'i jechuun gara isa yaamaa saniititti gara Israafiilitti gartee gaafa oriyaan haala ta'aniin deemu. Yaquulul kaafiruuna kaafirtoonni ni jangaafa san haadhaa yawmun asir. Guyyaan irraan tanaa kun guyyaa jabaadha. Guyyaa cinqiinsaa hamtuudhaati jedhanii achitti itti mul'atu jirti dubbiin jechuun magaa darsiin teenya taarraan tana fakkaatti warra waan dhaga'een fayyadamu rabbi nu haa godhu. Allahumma callimnaa ilma